nan dam chiang na mo kong hi kulal ruk Tangkhawng ni hlei nga kong pang thar ngai ti ding in kanin som tham na mai mun tha bol ka si zadari ni tonjang peng tol chungmi panhi an tlai na chiram tonjang peng an lun khwami panhi chu zomi revolutionary army ZRA ni arong umlo in an tlai na kong chiram chawza chungtal CDF tonjang ni an than January ni hlai ni a khan tonjang peng an lun khwami panhi chu malpi khwa a thilchok ding in an kal I chuka mun I arak ummi ZRA pol ni chun arong umlo in an tlai na ZRA ni an tlai mi na so na ngai lo tol chungmi panhi chu an khari na lo tia thai si tlai atong mi minung panhi hi tol chungmi so an si I ZRA ni zairuang a an tlai na ti zong hal kho asiri lo chu cha a ZRA ni nan tlai mi na minung panhi chu aran nak in nan thla than ha nak lai kan in thei tar na I nan du lo a chun ral kong he pek lai in fak pi in dan tat na kan in pek na lai tia CDF tan zang ni rawin nak an pek na tan zang peng chu aliam chia thongni kulali kum mini kulani thuma khan Chiram chawza ral kap tangthi phunha ni SSPC ral kap le ZRA kut in an rakla kho I CDF tan zang ni Zaklang Okshoy nak zong thate in an kalpi chok mana in SSPC ral kap he atang ti mi ZRA ni chikha khopi le Manipur ramri a shaman bun I tanjang khopi lak thaning in ral lam an sial lang mang I ka dau nak an tua lang mang tia thai si Falam peng le minda peng a SSPC ral kap ni boman thak I biakin pani dal in umnak in chiu khat a rok Chiram falam peng le minda peng chung a SSPC ral kap ni chung lai in bompol an thak ruang a biakin pani le umnak in chiu khat rok kong tual chung mi ni an chim January ni hlei li Zinglei Thawngchimnak pakhat shonga khan Falam peng lente khwa a SSPC ral kap ni ja fighter pakhat in boman thak ruang a RCBek in le revival baptist bek in tal in umnak in chiu khat a rok tia thai si avoi khatnak I boman thak mi hi bek in pong a atla chun kholeng a pakhat atla bek in pahnih le bek in pong I a ummi umnak in chiu khat a rok lente khwa mi na hi December khachunga khan anjam di cha a minung tlom palte long khachung a an I tol chung mi nun nak liam mi le liam ma tuar mi anum sho lo Weibala khopi in ralam sial mi SSPC ral kapol ruang a tol chung mi ni khuan rak chuata hi si tia tol chung mi chiu khat ni an chim chuban tuk thiam in January ni hlei thum Zinglei Thawngchimnak lam pasha shonga khan chiram thlang lei mindat peng hinchang khopong le mindat sauthu lampi chung hun pakhat a SSPC ral kap ni chung lei in boman thlak SSPC ral kap ni boman thlak mi ruang a nunnak liam mi hliam ma tur mi le in lo rok mi aum sho lo tia ku milan news ni alang tar ve Aluan chia January ni hlei khaza swimel lam pakwa shrong zonga khan falam peng ti bol khwa a SSPC ral kap ni banlong in boman thak I sizung le apong kam I a ummi in pol a rok tia thai si CHRO balai pol ni Timor Leste President Anton Memaram kong chai mai nak an ngai khau ASEAN chungtal ram pakhada simi Timor Leste ram President Jos Ramos Horta chu Chin Human Rights Organization CHRO balai pol ni January ni hlaili a khan President in a anvaton kong thai si CHRO Executive Director asimi Salaiza Ukshwe mi balai pol ni dili khopi a ummi President in a Timor Leste ram President Jos Ramos Horta anvaton swimilam pakhat chung berwa nak an ngai khaw na chutam berwa naka chun chingram tal in memaram hunkip a SSPC ral kap ni thanon nak an tua mi pol kong chu kawngai in an chim an fian ral shrang bantuk in achol chang mi SSPC ral kap ni si zung siang in le berin pol a tuksapur in thanon nak an tua mi pol tal in
tol chung mi nga chung a tim chiamam te in ka daw na an tua mi pol zong atoi fian nak in an shil fia tia cia sharo ni an lang ter chupin a SSPC ral ka pol ni chingram a journalist pakhatli kumhlei thum hak chiatal in tol chung mi abu in an tha nga I chu chung a minung pariat chu an hong a in an tha nga kong tirim pek chung a na poi mi nu pakhat abu in an tlai threm kong biaknak lei shrei tu nga zong tim chiamam te in an tha nga kong le min da peng Wamatu si zung a tim chiamam te in boman thak mi kong tel in nushin chaw vau le ral ka phung an buar mi pol kong a mi ang hai tel in SSPC ral kap chung tel pasha chu da za choi an si kho na nga song CHRO ni Timor Leste Ram President Jos Ramos Horta chu an chim tia thai si Chin Human Rights Organization CHRO ni an lang ning a aliam chia thongni ko lahni kum July thathok in SSPC ral kap ni chunglei ka dau na voi thong pha shrong an tua I nak in thongli zaruk leng zong tim chiamam te in an khangpin a nu som kwa khatli ngaksia som sari pakwa tal in tol chung mi zali som sari pariat an tha chang ha tia thai si thongni ko langa kum chung a khen alele SSPC ral kap kar ka dau na ka SSPC ral kap zati somriat leng an thi zali soma leng hliaman tuar karan ramkul phapun pengkom a aliam chia thongni ko langa kum chunga khan ka dau na voi thong khal zale hlei thum achuak I G3 pakhat Battalion Commander pakhat Major pahnih le Captain pakhat tal in SSPC ral kap zanhi somriat li an thi kong Karen National Union KNU ni an than thongni ko langa kum January ni khat in December ni somthum ni khat tianga khan Karen National Union ko tu le humhak mi murram kapum pengko brigade panga murram chung a Karen National Liberation Army KNLA brigade pangale SSPC ral kap kar a ka dau nak voi thong khal zale hlei thum achuak chu ka dau nak a chun SSPC ral kap lai in mi nung zani somriat li an thi I mi nung zali sokma kwani hliam man twar thi mi SSPC ral kap pol laka hin G3 pakhat Battalion Commander pakhat Major pahnih le Captain pakhat song anital chupin a hliamma atur mi laka hin Major pahnih Captain pahnih Lieutenant pahnih Corporal pakhat Medical Officer pakhat le Lieutenant Colonel pakhat song anital I hriamnam tam ngai song kan lak chi kho pin a SSPC ral ka pol umhun khwarnak in hleiruk song kan sho kho kapni kar ka dau na ka chun KNLA ral kap in nun nak liam mi le hliamma atur mi kan ve tia KNU ni an lang ter chupin a thongni ko langa kum chunga khan SSPC ral kap ni drone in voice nga le ral tuknak banlong in voice le pathum tiang ka dau na an tua I shrapnam pol zong in tol chung mi an na khwa pol a voice luk pakwa tiang ka dau na an tua ruang a tol chung mi parriat an nun na aliam I minung som thum riat ni liam man tuar chun biak nak lei in le siang intal in umnak in pamngai song a rok pin a inzo setil athimi le an hliam mi song a tia Karen National Union KNU ni an than mi a an lang ter Yeu khopi ka daw na ka strategy commander pakhatal in SSPC ral ka pashaling an thi sagai ram than yeu khopi chung I SSPC ral kap ni dawtla lo thim nak an to lewa khan chia phu kul chung I hum him nak ala mi SSPC ral ka pol chu tol chung hriam tlai thang thi phunha ni hriam ngan le drone in an ka na cha a strategy commander pakhatal in SSPC ral ka phlei thum an thi kong khing u peng hriam tlai phu farmer heroes ni January ni thaili a an than January ni thlai kha Zinglei Swimmer lam thlai khat le Zanglei Swimmer lam paruk le somnga nga shonga khan yeu khopi chung I SSPC ral kap ni lotla lo thim nak an tua lewa khan chia phu kul chung I hum him nak ala mi SSPC ral kap pol le somret khat mm hriamngan chia nak mun I a ummi SSPC ral kap pol chu
Lord Song Sham Tlai Punani Shaman Le John in Anka Tia Thai Si Tukadaw Naga Chun Strategy Commander and Asimi Officer Pakatal in SSPC Ralka Playtum and TE Liamma Dormi Song and Tamai Chupin SSPC Ralka Ni Twal Chungmi and Kalang Mangna Somre Kat Shaman Zun Katle Jamar Pakat Song Ashok Kadaw Naksu Farmer Hero King U Shebo Pengkom Paka Pale Kangti Punani Kankalpi Mi Asi Tia King U Peng Shamplai Pu Farmer Hero Ni Anthan A Langter Rakhai Magweramri Kadaw Naka SSPC Ralka Plakat Leng Anti E Minung Somruk Leng Antlek Na Rakhai Ramkul Le Magweram Chan Ramri E Liam Chia Thongni Kulanga Kum Khachung Kadaw Naka SSPC Ralka Plakat Leng Anti E Minung Somruk Thum Antlek Na Pin A Shamnam Tamai Song Anlak Chi Kong People Revolution Alliance PRE Magweni January ni Laili San Anthan Kumkhachunga Khan nga Pepeng Ambadan Lampi Le Rakhai Magweram Chan Ramri Khwan Sakhan La Kadaw Na Boykule Boy Repiang Long Kan Kalpi Kho I Kupi La Kadaw Na Kan Kalpi Khori Lo Mi Hi Kan Ma Lei Chambao Ruang Asikau Kong hi kule nga kuma hin kalsin ral kap arak luthar mi zong an kom ngai I ma zong chu kan chanbaw ruang si thiam kau tia PRA magway in chairman kone mun ni achim kum khat chung ka daw na ka chun SSPC ral kap zakhat leng an thi I captain patni dal in SSPC ral kap somruk thum kan tlai kho na chun shyam nam chia in miza pisin mi SSPC Ralka Palisong an chungkhar na anum na ram kan vatha na chupin SSPC Ralka Polsin in Somruk Shaman Zun Khat MA2 Zun Thum MA3 Zun Hai Thum MA1 Zun Hai Khat MA5 Pistol Zun Ni Shaman Kwan Somruk nga Kwan Bom Somma nga le Kwan Fang Thong Thong Shong Tal in Shamnam Tam Ngai Zong Kan Nak Chi Kho Kadaw Naksu Revolution Alliance PRA Magwe Rakhine Ralka PULA AA Student Armed Force SAFLA People Independence Organization People Independent Army PIO PIA Tangti Punhani Kankal Pimi Asi PRA Magwe Insun Ralka Pathumni Ramlemi Punsa Nunak and PFE Ralka Pullerni Tliamhan Tuartia People Revolution Alliance PRA Magweni Anthony Langter SSPC Ralkabni PDF Pathum Antleknan Hu Anthana Oguram Tan Choping Kaupeng Shanlang Kong Kwa Yanggong Pilam Pipong Kadaw Naka SSPC Ralkapulni PDF Chungtal Pathum Antleknan Hu Anthana Kong Oguram Tan Nitlak Lay Chol Chang Choma Mi Dol Chungsham Tai Puni Anchim January ni lai thum de lai swimil lam pathum shonga khan SSPC Ralka Pulle to chung sham tai phutna kar minute lai nga chung shong ka daw na achuak I PDF pathum chu SSPC Ralka ni untlai na nu antha na tia thai si nun nak liam mi PDF pathum hi SSPC Ralka ni antlai na nu antha mi na ansi chun moto lampi pong an ruak an chia so na I ahau man ni an ruak kan langam ri na lo kap ni kar ka daw na ka chun SSPC ral ka play in athi mi le hliam ma tur mi anum kau na in an melu zatu chu fe tar kho asiri lo tia paguram tham nitlak lei achol chang cho ma mi to chungsham tai phu chungtal pakhat ni mela atan media achim SSPC Ralkap Adir Kam tu Telegram Polsong ni SSPC Ralkap ni humhimnak an lak leo PDF chungtal pathum an tha kho na I mai thalzun khazong an lak chi kho tia man thak pol he an tar lang ve SSPC Ralkap ni dota takhai an tlai bezul in chakhat nak an to liao yanggong ram than yanggong khopi san chang peng I ummi People Pioneer Party PPP Chairperson Dota Takhain Chu SSPC Ralkap ni to mi thin nak asoi sel ruang
January Zinglei Thawngchimnak Sumia Lam Paruk Shonga Khan SSPC Ral Kap ni Aumnak in A and Lutno E and Tangkhawng People Pioneer Party PPP in Central Committee ni Anchim Lotata Khanchu SSPC Ral Kap Thazang Kulshong ni Aumnak in A Lutno in and Tlai E Chaklat nak Antua Liao Asi Kimna Kong E Bia Chimmi Wangzong A Asikho E Tangkhawng zong a asip khau hi kong he pe tlai in tongwang mei tu na phone kan chan na in an tlai ri lo tia People Pioneer Party PPP in Central Committee chungtal pakhat ni achim aliam chia thongni kulanga kum December ni hlai sari a khan SSPC ral kap adir kam tu media poll ni lotat khai interview an raktua e SSPC ral kap to ding mi thimnak chu Zuma lau tia arak chim sham in no ngai nak ala tu SSPC ral kap adhiar kap e SSPC ral kap ni no ngai nak anak no zong a bunchi zong pani a rian atwan balmi People Pioneer Party PPP chairperson lota ta khai ni chun chulhana khan chun SSPC ral kap hi rian kan 20 kauna in SSPC ral kap ni zalong ti in thluran na ka ummi thim na kan to lai ti in an chimmi hi chu zuma har ngai mi asi an mani an duning pau in phunglam an rem i an sarcha a zuma har ngai tia arak chim atu bantuk in SSPC ral kap ni an tua mi thim na ka soise ruanga hin an tlai hi asikau lai ti in an zum kong People Pioneer Party PPP in Central Committee ni chun an chim lota ta khain chu sham in no ngai na kala tu SSPC ral kapul he chan sau pi chung rian an rak 20 kauna in SSPC ral kap ni dotla lo thim nak tu an pim mi a an ma SSPC ral kap lai in palai a italve a team e SSPC ral kap ni Transaction lo cha a SSPC ral kap to ami thim nak chu zuma lo ngai tia to ta ta khai ni achim hi asi NUG le CRPH ni minau pol siam nam an tlai tar na ruang a rem dei na rian kan tuan khori lo ti in miang hai ni achim National Unity Government NUG le Committee representing Bithang Suludo CRPH ni Minau Pol Siam Nam an tlai tar na ruang a Membaram chung a Siam tai phuna kar boy bai na fak chin lang mang i rem dai na kong rian kan tuan mi zong ma kal khori lau tia State Security and Peace Commission SSPC ral ka boyzik Senior General Miang Mai ni achim January ni hlai ni a SSPC ral ka torel nak in Nepido kopi a antua mi the Peace Forum ceremony a sham in nongai nakala tu SSPC ralka boysik senior general mi ang ni achim hi asi thongni pakul kum I tua mi thim nak a khan phoning lautuk in vote and fear ruang a ralka mi tuan vau kan lak chung mi asi I NUG le CRPH ni minau siam nam tlai ding in an for fian na ruanga hin remdai na kong I ren kan tuan mi ma kal khori lau don khan tu an si siam nam kani tlai na khi kumsom sari leng asi chang I zeben tuk thatnem nak man achua pi lau mi kha phim chim tu a kan man a her I democracy no kan chin lang mang ti hi kan ni fian a her chang democracy le federal unit kan du takau I union sarna kong a kanitin mi a kha kawa chun ti in PDF portal in shamtlai phuvial te ubadi tang a rakluding in kan rak in sombal chang na atu zong pe zul in kan somri kau na ka dai nak sarding in na tlak na kan rak ngai na I NCA min san zong kan rak thut chang kau na in adik mi nan I hmuh tar duh lo I buai bai hrampi zong ram khelning in a phit chhuak kul nan duh lo ruang male phu chiao le ma pumpa hloknak lawng nan kul ruang a NCA riam velte zong ma akal kho lo tlang chung mi hna nan chawbo kong I nan chaw chang ning kan zau tek a hun hma pakhat le pakhat tlang pakhat le pakhat nan ni khat lo ti hi kan hmuh kho federal kong I nan halmi zong a khat thlei lo
hi film thiam nak lei in an chambao rong a asiti mi mu kho asi chu cha a tlangchung mi hna ni film thiam nak sangdeu in an chon kho nak ding cha a film chon na kong hi pe tlai in nani zuam deu a her tia SSPC ral ka boyzik senior general mi ang hai ni chun achim senior general mi ang hai shwe mi SAC SSPC ral kap ni aliam chia thongni kula khat kum in nol ngai nak an lak I kum nga chung mi maram aboi chang mi hi tangchung sham tai phun ha NUG CRPH le NLD party ruang big a ACT in Swalan Phot na I SSPC ral kap long mi hin mi maram kan pilvin tia thongan than peng hi asi Iran ram a dulo nak langtar nak a minung thong hei ni leng an thi Iran ram dulo nak langtar nak a thi mi thong ni leng an si chang ti in Iran chawza ni an chim na in Iran ram chung thong lak nak shrampi ta ni a thi mi thong hei ni leng an phan chang tia an chim hi kong he pe lai in UK chawza ni a chim ninga chun a thi mi minung thongkul shong an si khauti in report kan mu tia a chim dulo nak langtar nak mun I a thi mi hna ruak chu mi thi chiana khan a an chia na tia CBS News ni alang ter Iran ram chung dulo nak langtar nak ruang a security postal in minung thong ni shong an thi chang tia Iran ram nol ngai tu pakhat ni January ni hlei ni a achim zarni chung a rampum pi boi nak dau nak ruang a athi mi an tam tuk chang thia nol ngai tu zong ni an chaw hlan Iran nol ngai tu pakhat ni dulo nak langtar tu hna le security force an thi nak a ruang big chu misual pol anum ruang a asi tia Reuters in a achim Iran ram a cholet nak harsat nak ruang a aliam chia kum thuma thok in boi nak rak chok chang I alwan chia zarni a thok in dulo nak langtar nak a chuak than tia thai si thongkha zakwa somsari pakwa Islamic Revolution no in nol ngai nak la tu Iran biak nak nol ngai tu ni cholet nak I harsat nak ruang a dulo nak langtar nak chu phungning te in a city in an chim I US le Israel chu boi nak chuatar tu an si tia Swalan Phot ha Thailand ram a Myanmar ram mi minau pakhat namte so atong Thailand ram samu para campaign kom a January ni hlei thum zana khan Myanmar ram mi minau phu pakhat ni anma Myanmar mi thiam asim mi minau pakhat chu namte in an so kong Thailand thongjap nak ni an chim Thailand media ni CCTV I an langtar mi a azam mi Myanmar ram mi pa pakhat chu dor pakhat chung I lua timleu a minau phu pakhat ni an tlai I namte in an so pin a thingtan in voitam ngai an tuk liau mu kho asi nam so atong mi pa chu atak pun hum tam ngai a hliam ma tuar I anun nak cha a thin phang ngai asi ama avel tu na zong hi Myanmar mi thiam an si I with high si atong mi song an si kausoi dor pakhat a rental mi nunga pakhat chu atlang valpa ni arakdon I chu nungak arak du ve mi pa ni a hoi le a som na I atu bantuk in anwal hi asi kuswala tu atu Myanmar ram mi minau pol chu tlai na ding in ramwang wei tu Thailand palik ni pezul in latlai nak an tua I ani zom chok ma liao asi tia Thailand thongjam nak ni chun an langtar chi Thailand a thilchoi nak se kring tlanglong ni apa I minung pakul leng an thi minung soma leng hliam an tuar Thailand ram Bangkok khopi in Yubon Ratchathani Pengkom a akal leo mi kholtok tlanglong pakhat ni January ni hlaili zinglei swimia lam pakwa le minute panga shonga khan Bangkok khopi ni chua chak lai in kilometer zani som thum shong a hlat mi sikui Pengkom ban thanong khot tlanglong din nak lampi a atla mi thilchoi nak se kring apa sorcha a kwaltong mi minungkul ni annun nak aliam I minung somwa nga ni hliam man tuar tia thai si chutlanglong chu zinglei swimia lam panga khan Bangkok khopi krung thap aiwa tlanglong station in kwaltlong mi minung zalekul aphu tu si I
Chimilam pakhat a kilometer zale kulrang in akal riau a atu bantuk in vanchetnak an ton hi achi tlanglong lam sarnak cha a man mi thilchoinak se khrein chu tlanglong lam chung a atla I lamap hi tlanglong pakhat ar phantik a atla mi khrein chu apa I lamapil ter chun chunglei in sagrem nak thuri pol zong tlanglong chung a antla thiamha tur mi nga chunga hin atliam hma afa ngai mi zong anum cha a nunnak liam mi chajin hi akar kho mi asi tia the Bangkok Post ni alang ter lungmali post tha jang akan pe I Tangkhawng angai tu nandi lak chung a kanelom tuk thring shan thai Zinglei Thawngpang thar he kane tong than ha lai